Hello, TUNI, KUKI News in Bezosi, Nabon Savin Lim, Nivin, TUNI, 20 May, Zan Ahita in, TUNIN Zong, Igam Sungova, Til Dan Ho, Mipin, Het Him Nedivin, Abaneita, Hiljet na, Hin Bolkit no hitin, Gadget Si in, Masanga, Social Boycott, Anabol Hozong to. La do na anei tai ti hozong mu ahi in chule Liangmei volunteer ho to Arambai ho kitho in Nepali Pasal Khat Amy to kitchen in Amy to kitchen Khat nia le cha kicho dinga anchang cho dinga kangla tombi kitina bazara hi agachi in ahi le zep kitin ahin zep mo ve ti hozong mu ahi in aban le tu le tu ho lang ahi in ama ho lang ahi in mi ki man ho zong hi tu ni chan ge ya ki phin na na lai hinga hin hla do ding le unconditional ta hla do ding gang thei lam pe na hin hla do dinga zong hi ki phin na ho zong ana umi ti ho zong hi mu ahi in aban bana hin sei hoitin ama sa penin TUNI ni khwa chuga veleu chun Manipur gam kai sunga Liangmei ho ahi vin ahi lawai le nagamina kiloi KHOM ho kachana ga ho hin lamzot na ho zong ananei vin hita chu muntina achen na tinwa hi ki zot na ho ananei vi ti zong hi mu hin sanapati langa zong jan ha zong in a phong ta vin lamlin ho ki kha ding dukan ho ki kha ding lam le na ki zot na nei ding ti ho zong chu na phone a hi in hi chi keu chu a hi po in mun dang danga zong hi ki phin thei na zo sia ya na ki phin wa mi pi ho hin hi ta chu lam zot na ho zong hi ana nei vi ti a hin a hi lama ho ki phin na zi pen le lam zot na nei u cha hi le tu ni chan ge a ku ki cha ten mi gup ei mat pi u ei hin hla do pi nai po vi agang theilam pe na in la do pi when ti a chong hi nal hang samu ve ti ho jong chu mu a in tu ni a hi chi mi gup a hol mo ho hi ei ho langa leader hon ke hon nang ho mi gup chu ka he khapo ve aji chu kilhi ding nang hon namat ho nin pi do wa ke hon jong kamat ho ka hin pi do de wa hi ti a kilhi tu na dinga thu inakitep mu wa chu ke hon kamat josi kanapi do wahi ta in ahin la alang khat langa nang hon ke ho mi hla do zat bo ni hla do pi win adang cheng tu ni chan ge ya ku ki cha te mi som le li nang ho khut zo a hi ti a hi inam sung wa lam kai hon jong don but na ne yo hi ta in tu a jong hi center for so KIGOT KHOM hi ta chu Assam Rifle ho lam kai na chong hi KUKI CHATE CHEN na sung area Kangpopi district sung le Sanapati district sunga hi combing operation achil jingin hoilaya akiman hoilaya ki koi ham ai lo le iti dan ham ti hi holchil na ho ne in hi ta chu ni chenga hi center for so chol lo hela gamla dunga jong hi operation na sata chela pi jingwe ti jong hi mu ai ki nin ahin la alang khat langa hi event na hi le tunia hi I chen khom pi milong ho hin a seva hi le ei ho si in imat dan wa hi a sewa hi in ahin la tu le tu a jong hi ama ho si in hi chi chu nge na abol wa hi po in e ho KUKI CHATE jong a hi theya hi le kami ka sa tu ni chan ge ya tanghul hon nei mat pi ho hi agang theilam pe na ni hla do pi bin ti a jong chu ei hon jong lam zo na na ki nei zo a hi ta in tu ni a chu ama hon anei pat no hin ama ho anei nu kha zo a hi bin e ho hi anei masalo hi ta bin tu ni chan ge ya a in sung mi te chan le a in sung mi te hlilon dan ho hi ivet na hi le vet zo pon a hi theya hi le kanam mi te hon itaw na wa jong anagial do hi tin in ko ten jong lungning ta le pathin song puma lungmong ta a hin kho amanwa hi ta cho mi isa jong dam sela ahong po theina dinga
tao nan anagial do jing hi te ti zong chu iga phon do wa hi in tu ni a hi ama hon narrative chom khana sei win KUKI CHATE akiman hizat pi mi som leli sanga zong hi ama ho mi gu bo ki man ho hi I chan ge ya hi chi hi e hon kaman po viti a zong chu ki sei zo a hi tain a hin la tu ni chan ge ya hi ei ho mi som leli sanga zong hi ama ho mi gup ki man ho hi na sata pon na zodana hi kimuki a hi tain e ho KUKI CHATE chu abula zo khat vai ni vai chi win tu ni chan ge awang chu KUKI in pi in zong lam highway block abol jing na lai a hi in a hin la ama hon tu ni a hi chiwa pan a hin la dan ho le KUKI CHATE chunga action la na dinga to gon anei ho memorandum pi lut ho CM pa ki mu pi ho hi ta chu narrative chom khana thu a sei da no I vet na hi le e ho sanga zong hi politics theme zo da na hi ki mu hi lizing ai ta in tu le tu a hi KUKI lang a hi in naga lang a hi in naga tilhen tang milong ho lang a hi in hi chi ki man ho zong hi tu ni chan ge a center force in zong nasata operation abolin a hin la amudo zo nai po win e ho lang ho zong hi tu ni chan ge a hung ki hla do nai lo hi ti pa chu he theme na diwai ga phono hi in chule to a milong ho hin azad zat seven amasa chu KNF ngo na bol wa hi in KNF in zong heta chu letterhead ho mangcha hi pateta hil che na anania kei hon ka he khapo ve nang ho mi chu kei ho khuna pui a hi theya hi le community khala khat kinop mo theina ding azad za na organization nango ho approve lawa kei hon kaman wa hi monge tia I macha evidence lawa kei ho organization na mo ngo hi thilpha hi poi tia pateta hil che na nei zo wa tu a hi ama ho hi chi to gon nei ho jong hi alang khana I vet na hi le chun ama ho nam sunga leader ho hi kit lo chu ama ho sunga lungel thei deu ti ding ham a hi lawai le social media langa pan la ho na di se na asung langa ni ti se ho a hi lawai le hi chi to bang sai ho chun hi chi to bang lungel ho jong hi anei lo mai thei chu a hi wanga tu nia ama ho nam sung zenga jong hi naga ex warrior ti a hi kimin vova hi chi ex warrior ho hin hi ta chu pan a hin lawa narrative chom khana pe yu hi ti a chu KNF a hin ngo wa hi le KNF ten su thin a hi nei pha wa chu tu a hi leilon house pu lalboy vai phei ama hi ngo na bol ki no hi ti ama hi hitin kingo hen lang hi le hi ta chu hung kilom jong hung kilom ding masanga pa na leilon vai phei ho to ni chi kon sa khul ki ti holoi kino mo na hi ana jing sa hi ni ji chun kilom deu ding a hi ti a chu a ki ho na ho hi chewa hung lik kha chu na hi chewa hung lik kha chu a thu sei ho jong hi ana veleu chun tu le tu a hi target e bol deu chu leilon vai phei hi chi lai kem hi chi lai kho hi target bol lo hi ti ama ho hi victim ama ho hi evidence a asem thei chan se mo hitin hiti khuti masanga jong anaki boina ho limle photo ho mangcha a hita chu hi to gon nei hiti ti a hi ama hon jong hita chu ngo na na bol cha ji chu kene fo ngo na na bol chu eso noya hi hi je a chu thu hi a seingam lo a hin la tu a hi leilon house pu leilon vai phe a house pu pu lal boy ama chunga chu na dinga hi thulu na anane vai ta chu ama Twitter warrior kiti ho hin na ato ting le online a chu na sa hi chu mi tampin a hin mu ting le hin mi zo si lungel hung ki hial ji chu e hon jong e nei chu chi to bang na hi chi to bang hi e hon jong e nei wa e hon jong igam sung inam sunga dinga panna sata na kila tu ni chan ge a hi pungni pungthum chan chana meeting akinei kan jong iti pan ela wa mi pin wanoin a het theina dinga KUKI CHATE amin si lo na diu a hi lo le KUKI CHATE min ei vet si lo na diu
thudi pa hi hitin phung do hi te ti a hi mei te ho toi ki do lai wa jong mei te hon azat za na ku ki cha te min sit na ding a sei ho hi ei ho langa social media langa pan la ho hin pan ki laki na wa no ya mi pi ho chu ki hei to ji zo hi chi to banga chu tu ni a jong he ama hon group khat a si movin hi chi group ho hin pan a hin la wa tu a pu lalboy vai phei ama hi ngo na dinga hi pan ala wa mi zatela hi social media hi chi to bangai thu a hin the tha ngole tu a hi leilon house pu hi ango naw hi hung kilom ki go hil jing so nale hi chi to bang chu social media in pan tha nei dan le ama hon pan ala dan ho a root cause su iga ase wa hin chule leilon vai phei village authority hon jong hi chiwa hi thu phun a hin bol condemnation bol na le su thin na khat a hin nei oi chu ti chu online ho mangcha ai ho mangcha poster kisima hi chi poster ho chungchanga mi a hi lo na ta khana kingo pa hi ka dei po vi ti chu leilon vai phei village authority hon jong phone do na hin bol hi in 13 May 2026 hi chi to akiling na pu lalboy vai phei hi akiling na I ma cha lo akizo man na thei jong I ma cha lo hi ji chun pu lalboy vai phei a he kha ho hin hoita veleu chun ama hi mi phata social ngai lu mi ta mi ngai lu a hi in hi chi to bang lungiel phan lo nei dinga hi ta san lo hi la hi in a he chen hon I he de wa hi in a hin la tu a phot chet na jong lo ama hi chiwa he aki kumong ama lam kai na melong gup ke man ho chu ama lam kai na akai do hi ti jong I ma cha evidence jong lo hela mi pi hi ta hi thudi lo ta I the thangwa khat la khat community khat ki ka communal ta thu I seva khat la khat le kilung si ta le kingai lu ta chen khom sanga hi ta thu na sei pau hi community khat la khat ki ka kina na thei ki vet da na thei hi chi sanga boina hunglien zo thei dinga thil a hi in hi ji chun hi chi to bang thudi ilo ho hi mo the than dingin thu sei ta po ti thil adi pa chun ni khat le thu a hin tan tho ding a hi ti a jong hi leilon vai phei village authority hon jong thu so a hin bol ve ti chu mo a hi in a hi ga a he them be ne di win neu cha ga sei saw be le hon hi chi kon sa khul ho le leilon vai phei ho hi masanga pa na ki boy jing wa hin tu hi chi kon sa khul ki te ho loi hi chi te hin memorandum ti a ji win a hi wanga a thu a sei pau hi warning hi chu warning ku ki cha te chunga warning api na to banga hi thu ki sei chu adi se na hi chi kon sa khul hon leilon vai phei ho gi ina anei wa ni som le ninga ka na ki chon do de wa hi koi to bang KUKI channel a hi lawai le KUKI news hin follow jing le hin ngai hla jing ho chun ina het de wa hin a ji chu hi chi hi masanga jong ana ki sei sa hi tan hi chi to banga hi khat la khat ki gi to na land dispute je a jong hi na sata gam ki chu na je a jong hi na sata na ki boizing khat no hi hi chi ake boizing ba no wa jong hi ama hon thu a sei na pa hui ga veleu chun hi chi to bang hi mei te hon jong ana sei sa wa hen tu a jong ama hon hi chi to bang hi a hin man kit wa hi in hi chi leilon vai phei ho hi tenen a hi vi a cheng mei mei a hi vi ke ho agam nei ta chu landlord nei chu agam nei chu konsaram ho a hi vin kei hon kalung se no wa konsaram hon kana chen sa vaile tu a hi mi gama cheng ho hi agam nei ya panga agam nei ho zo hi su dana apangu vi ti a hi ase yo hi zo hi ja chu agang theilam pe na ni som le ninga sungka na ki hin do de wa hi ti a jong hi
date 8 January 2025 ma jong chu gi na anabol ahin la thu changa chu memorandum an ji win noi langa wang hi isima phatta isima hi la chun kon saram kiti hi naga gam ahi in hi chiwa hi leilon ho na hung cheng lut novin kei hon kalung set manwa kan chen saw le tu a hi nang ho zo anei dana na hung ki save ni som le ninga ki ka a na ki chon do lo wa hi le chun kei hon force ta ka hin no deu na hi ti a jong hi chi force ta hung ki no teng le I macha no mon ana sa thailo deu hi ti chan ge ya jong hi gi na bol cho 2025 a chana ai wa nga hi chiwa gi na anei na pau hi I macha ana bol thailo phar wa chu tu chunga hi chi melong ho mi gup amu zo lo teo mandinga hi leilon house pu chu ngo na ahin bol ki noi chi mi hi chu to banga hi politics ki chi mi chu e ho chu hi chi mala a chu khat ki pan pi a ni pan cha theina ding point tam pi pathianin ku ki cha te ap u chu mai te to ki do sungu wa jong ki phin na ding tam pi I pan cha theina diu stepping stone tam pi pathianin e pi chu ai wanga iman thiem lo ji wa TUNI a KUKI CHATE hi tai thip bia ki uma ahung thip dewa hi le planning si ma iti masot ding ham ti sanga e hole ho ayung kina ki ji tengule imachal thailo ai in ahin la zat dang nam dang tu a I chen khom pi ho jong hi a khu avenga hi KIGOT na phata ne ya pan ala wa tu a hi khaye atile po do ding bo wa na hi umu a hi in hi zi chun email ma ho hin hi chi to bangani som le ninga ina pi nungu wa chong I macha abol thei pu viti a hi lungmong ta ding a hi pon I chen khom piu melong ho lungel hi phatalo a hi ti jong hi kanam mi te hon he no wa lim ge chai lamhla naw hi hen ina to naw hi jong le pathin song puma lim ge cha na I to de wa hi ti pa chu iga phon do ke no hi in ban le tu a hi Tengnoupal district sunga cheng mi pi hinga het sa na le tip na ti a chu kiloi khom na HTC a hi in KUKI Chief Association a hi in KUKI Women ho a hi win aban le KUKI Student ho a hi win heta chu kiloi khom na group za chom hin join ti a hi Tengnoupal district sunga cheng mi pi ho le mi pi ho heading le tip na ahin bol now point thum ho jong phateta a hi chawa hi ahin gol hawin ama hon aseina wa chu a hi le Tengnoupal district sunga cheng nammi te hinga het sa le tip na chu a hi le achi sa ni sim som le ko May 2026 ni ho chun Tengnoupal district sunga kiloi khom na CSO zo sin KUKI Chief Association KCA Tengnoupal district makai nan ki ho khom na anakinei in a hi to hlona mi pi het le zui dia thulu na ho anoya hin ahung kita lang in a hi ti a hi point thum ahin pi win point khat na hi mei legal ki chai nai lo a mabana kido pi ding melma ahung ki to hlon in khosung gamsung hum tup na din mizo si ngai chat a hi ji chun koitabang gam chom a hi lawa hi le mun choma jam do taloding a hi lawa hi le Tengnoupal district sunga chenga hausa lamkai koi hi jong la hung kinung le a hi chiwa hung pan sakit ding in jong tip na hung ki bole ti a hi in ani na a sei be kit na wa cho hi le phat ma sa a het sa na anakinei banga district sunga cheng mi pi ho lunglim ge cha ikiman cha dingu a hi to hlona kol ti chu kol lang Burma gam sung le na zat dang nam dang
to gamgi chin la a chen chi le wa le ibolo diu a hi ti hi appoint ni na a hi in appoint him na a chu a hi le koiman het chet lo le nampi boina thei thu so social media WhatsApp Facebook Twitter le adang danga so do bol loading a hi ti a hin e ho hi i hung ki pal kha zina ho zo hi chi ho hi a hi in tu le tu a email ma ho zong hi phateta KUKI CHATE ipi a hin bol khel dem ipi evidence kamudo dem ti a hi to go nejing a hi win a hi thei chana mi su mo na ho a hi lo le inam pi pancha na thei video lim ti ho hi kisero hitin ahin la e ho ki ka inam pi a dinga thil phata ki bol hi zong le email ma ho dinga pancha na thei video ahin kap do ho jipa hi a hi the ai la muntina social media dunga share da le hen wang dei sa a hi ti zong chu niaw khat iga sei be wa hin ama ho hung sei na ko na ama hon a hin sei na wa ko na zong chu mi pin iga he chen be thei na diwa niaw cha hin sei sau zep kin wa hi in chule tu hin KUKI zo council ho boycott bol anala do na chung chang ga velo hen hi chi hi het deu a hi in KZC le lungthu ki ti holoi che het deu a hi in SOO a hi in MLA a hi in aban le KZC a hi in CSO lam kai ho a hi chi ho si lungthu ti a anakimin vova Guwahati ake ho na ananei na wa aseu cha hi le Manipur government formation a hi koima zau thei loading a hi ti a interview ki bol na the bridge hon jong interview na bol na wa MLA izan ham jong zau wa ama hon jong ana sei na wa chu ki bol loading ki job loading a hi ti a hin la phat a hung thun phat na chu 5 February 2026 ni ho a chu KZC SOO MLA ho ke ho na chu anapal ke wa MLA ho si hin Meitei formation popular government hong ke form pa government tha ong ke form pa chu ana join no hi chu ana ama hon ana ki thopi phat no wa chu CM jong honga aba CM jong ki CM tha jong hong ta aban le Manipur gam sunga PR hong ki la do a Manipur government state government atha a hong ding ki ta chu hong din kit pha na chu KUKI zo council ho hin ikilol now ikitip na pau ipalke tawe hizi ichun MLA ho KUKI zo MLA ho zo si boycott aki boli ti a cho phone do na ananeu wa boycott ana bol khumo ahin la 29 April 2026 ni ho a chu phateta ke ho khom na cabinet ho si KZC cabinet ho sin ki ho hla na khat ananeu wa hichiwa MLA ho boycott anaki ball pen hi nungla do dingin phasa na akinei tai phatsa na akinei tai ti achu TUNI ni ho achu KZC hon jong Secretary Information and Publicity KUKI zo Council mangcha a lekha ahin so na wa chu MLA ho chunga KZC in boycott anaki ball khum pen chu kilado ahitai tia mi pi het ding in jong phone lat na ahin nei ki no veti jong chumu ahin meitei gam sunga jong hi tu le tu a jong hi aboya boyu ahin government ki chu na ji a jong hi ama ho ki ka jinga jong hi boy jing ahin tu a jong hi bank manager pa in mai khatna hi bom anaki kamin bom ho jong anala do veti ho jong hi mu ahin tu le tu a he meitei hon jong na sata ki got na neya malcha le amu ho cho theina dinga hi to gon anei jingowa muntina hi demand a bol jingo hi ta in a khian khat wang chun organization min ho mangcha hi ta chu mi ni le thum ki loi khom wa receipt a ki siam wa sum hi
pum demand jing wa na khen kha chu envelope ma a hop tho jing wa hin a hin la hi chiwa hin pelo ho se hi gi na a bol vin hi ta chu bom ho a koi pi vin a get kom la a hi bom ho hi ta chu anadal ha pi gvt ho jong hi mu a hin hi chi chung changa jong hi manipur police in tu le tu a hi koi khut nung ham a hi lo le ipi bola hi chi bank manager CHEN na in maya hi chi to bang bom ho he anaki koi ham ti hi a hol jing lai a hi ti jong chu iga he the divai phone wa hi in chule thil so khat chu a hi ki na hi le hi chi vai mu de wa he Nepali khat KUKI chanu khat to ki cheng ama hi alang khat na eimi to a ki chen ja cho amin ho jong he ana khial pi wa thang tin len do ngal ti lang zo a jong hi register anaki bol pi anaki bola ama hi saitu subdivision idps a hi umjing a hin la eho gam sung chu he no hi in lamlen ahung ki kha pha na chu inam sunga lam kai hon kum thum zen gal in nei na wa hi itiam khana KUKI chaten boy na inei kha thut no wa hi jong le boy loading ti a highway aki hon pe na chu ni le cha I ma cha store anaki bol lo a hin ni ham khat e ho shut down in phone do wa e ho ki shut down khomole mi izat ham khat chu boy na a hin to ta chu a ho sa ho chun dukan khana hi lu na an chang hi a bek nga a som za ta cho a ki ho jing ai le anei lo te ni chenga an chang bek khat jong cho zo lo heta chu an chang bek khat hap ta ni ho dinga chu hung ha sa hi ta in ni sia kilo a ni le cha ki cho kom ho dinga chu a cho na ding hung talo an chang hung la samai tain hi chi pha na cho ama jong hin Nepali ki hi thoba ipi jong eilo sam deu ham ti to banga chu KUKI chanu khat to ki cheng jong le ke Nepali ka hi niji chun mei te gama ga lut in katin an chang ga choleng hi thein ti lungel jong cho ane hi ding a hi in hiji chun ama hin an chong chodinga hi kangla tombi bazar hi ajot na ana chi le hichi achi na a chu id ho na check pi o hi ding ham a hi lo la amin hi KUKI min ahung ki ji pha na chu nang jong KUKI na hi ti a chu lunghan na nei hi ding a hi in hi ji chun Liangmei volunteer ho le Arambai Tenggol ho ki tho in na sata in na je mo pen amit akan pi win pungka khat lang hi hita chu an zep jing dan wa hi in a zep li zo lo a hin a hi chi pha na chu police ho khut na police on a hin pi do wa police on a hin mat do wa hita chu police ho khut na ko na in lang a hin zot theya a jinu khut na a hin pe do ve ti chu mu a hin la tu ni chan ge ya ei ho igam sungu wa koi hung lu chong la ho ki satalo a hin la email ma hov in tu ni chan gya ei tup mole ei bol ho hi ivet na hi le ei ho hi ti mai maya lungel thei hi po vi ti jong chu het do thei be na dingu wa neu cha iga sei sa wa hi in ei ho hin mấy tê ho to ki cheng khom thei nan te hi tin te lam za thang bon nom taum le hi tin te ti hu ilungel wa hin a hin la mấy tê hon thang akam jing wa hi in iti ta le hin KUKI cha te ka thang ka ma hung o vin hi chi lam za thang an cha ki man na a ko na hi I mi izat a ki that thei dem ti jong hi to gon jing a hin tu le tu a jong he mấy tê to ong ki tha boy lo hen ama sapian alam za thang party hu ahin mat masat pen deu chu hi chi hu a hi chi to banga chu tu ni chan gya mei te hin I chung wa lungkim nai lo a hin a ji chu e hon tu ni chan gya I thil thu mu jong I hiel nai lo a hin na e hon I thum pau chu separate administration mei te government pom ta lo ding KUKI cha te ka chen na ho si hi Manipurin hope data hen kei ho atuma ki vai po ta vinge kei hon jong government ki sim ta vinge ti pa chu I thu moi cho hi chi pa hi mei te hon avet na vai le hung nai thim ta a hung nai thim pha na chu a pha chenga hi a chang le tang khul ho til ding a chang le Liangmei ho til ding a koi hi til ro te a
kisu boy sa ding azi chu ama ho hung ha pan so no hen lang hi le agam sungu wa ko na ei no do wa hi ta ji a chu ki hen chu abaya bailam chu na ki hen chu abaya bailam ki hen pai jing the a hi wa nga chu tu a hi chi ke hon bol lengun ama ho hi advantage ama ho ding a advantage hoi ta hi zo ding a hi ti pha na chu ama ho hin ama hon direct a bol talowa Liangmei ho mang chawin a chang le tanghul ho mang chawin FNCC ho chu na sata in man chaw hin foothill ho chu ai wanga chu ama hon jong i ma cha hin bol do zo lo pha na chu tu ai tanghul ho zo hi kitil le ti a hi tanghul ho zo hi na sata hin til kit lai ta wa hi in hi chi zong hi i ti ham khana pan a hin la a khel nge nge le tu chunga jong hi amol pho na diu len ta khat jong na lai hi ti chu iga het thein ni diwa Nepali khat i pi bola hi ta chu ki zep jing ham ti chu mi khen khan in het thim lo mai the wa hi in hi ji chun hil chet na hin bol lo hin ama chu Nepali hi jong le KUKI chanu khat to na ki chenga amin ho jong ana ki khel je a chu hi ta chu mấy tây hôn trong gin mo na zep mo hi mấy thầy hi ti pa chu het thim na diwa iga sei sau zep mo hi in chule tu ai tangkhul mingol khat pa hin mấy ki hal po po hi ke ne bi ho hi tia hang sap jing khat jong hi hina sangkasar het dewa hi in hi chi pa hi tua tangkhul ho dinga hi alang khat na chu e ho lam za thang to bang chu ama hina ai wanga opposite chet hi chu ama hin tangkhul ho dingai thinga ma panga hita chu narrative sema apan khom pi ding mei te ho a hi in a hi lo le Liangmei ho a hi win hi chi ho to pan khom theina ding te a hi to gon ne ya KUKI CHATE engot ding KUKI CHATE ai in mun alo mun la pi na ding to gon hi ne ya hlang sap ma pangjing hi chu hi chi to bang khat a hi in tu le tu a jong ko mi to na sata ki tho khoma mi a hu hi a hi wang e ho langa lam za thang chu a hi le chun mi asa do mo nga pang hikit hi chu i ja chu opposite hi ka ga ti a hi in tu le tu a jong hi ama hin mei te ho hi relief ho hi athuma hita chu ukhur district boulder langa in ke hal na ho namli wangli kitin la lang ho a hi ni le cha ki tho pi na dinga mei te ho ko mai khut adole le jing na lai hi ti pa jong chu iga phon do hin tin hi chi chan chu TUNI KUKI news mang cha a igam sung inam sunga thil so thil dan ho I het thim na diu le TUNI chan ge a KUKI CHATE din mun I ta bang ham ti ho chu neu cha het thim na diwa hin hil che theina ho hi chi chan chu in tin TUNI KUKI news hin be a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in pathei na bo jing taw hen